аслан ҳам ба факултати шарқшиносӣ, ҳам ба сафорати амрико ман як тасодуфан афтидаги ҳастам. чун ҳангоме ки дар мактаби миёна мехондам, ман як соли дароз тайёр дида будам барои дохил шудан ба донишгоҳи техникӣ. вале ҳамагӣ як моҳ пеш аз тамом кардан, як дӯстам мана ба қавле ки аз роҳ зад ва гуфт ки биё факултати шарқшиносӣ мерем, хориҷа мерем, мошин мехарем, зиндагимон зур мешавад. ва ҳамин хелам шуд. Ман дохил шудам, вай дохил нашуд. ман хориҷа рафтам, мошин харидам, зиндагима тахт кардам. ба сафорати амрико ҳам ба кор омаданам тамоман тасодуфӣ буд. он замон соли 2001 дар ташкилоти байналхалқи Counterpart консорсиум кор мекардам ва вақте ки эълони ҳамон кор дар сафорати амрико пайдо шуд, ман аслан намехостам ба онҷа ҳуҷҷат супоридан, вале акои Муҳибулло Қурбон ки он замон ман аслан намешинохтам, вале дар сафорати амрико кор мекардам ва тахмин мезанам ки фаъолияти мо пайгирӣ мекардам ки кӣ нағз кор мекунад, ки дар кадом соҳа мутахассиси хуб аст. як рӯз занг мезананду мегӯянд ки мо ҳамин хел як ҷои кор дорем, агар ки зарур шуморед ҳуҷҷатотонро супоред. ман мегӯям ки не, ман корам нағз аст, корам маъқул аст, он қадар зарурат намебинам. вале ба хотири гапи акоя замин ба намондан, як соат пеш аз тамом шудани муҳлати ҳуҷҷатсупорӣ бо дасти ронандамон ҳуҷҷатҳомо равон мекунам ва тасодуфан баъди 2 ҳафтаи ҳуҷҷатҳомо равон карданам контракти ман дар Counterpart консорсиум ба охир мерасад. контракти ман тамдид намекунанд ва хушбахтона ман ба сафорати амрико ба кор медароям. ва аҷоибаш ҳаме ки дар рӯзи таваллудам, рӯзи 12 август ба ман хабар медиҳанд ки аз пагоҳ шумо метавонед ки ба сафорат ба кор биёед. хуб, вақте ки ман ба сафорати амрико ба кор омадам, онҷа ҳамагӣ нафарҳои кам кор мекардам ва мусаллам аст ки вазифаҳои зиёде ки дар онҷа буд ҳама байни чанд нафар тақсим мешуд ва ба дӯши ман вазифаи гӯем масъулияти ҳамкорӣ бо расонаҳо, масъулияти бахши муносибат бо аҳли ҷомеа ва ҳамчунин менеҷерии грантҳои сафорати амрико ба дӯши ман афтида буд. ва албатта он замон Тоҷикистон барои амрико он қадар гӯем ки аҳамияти бузург надошт ва ба ин хотир барномаҳои мо он қадар зиёд набуданд. вале баъд аз як моҳи ба кор даромадани ман, вақте ки амрико ба афғонистон ворид шуд ва Тоҷикистон хеле аҳамияти калон пайдо кард барои амрико ва кишварҳои ғарб, барномаҳои сафорати амрико дар Тоҷикистон хеле ва хеле зиёд ҳам шуданд ва ба ин хотир фаъолияти мо ҳам хеле зиёд шуд, масъулияти мо ҳам хеле зиёд шуд ва миқдори грантҳое ки барои мо медоданд зиёд шуданд. муносибатҳои дипломатии мо хеле авҷ гирифтанд ва ҳар рӯз буд ки як мақоми баландпояи амрикоӣ ба Тоҷикистон меомад ва мо ҳатман бо аҳли бо ҳамроҳи онҳо бо мақомдорони Тоҷикистон алоқа пайдо мекардем, бо онҳо суҳбат мекардем, бо онҳо вохӯриҳо мегузарондем ва онҳоро бо расонаҳои мо пайваст мекардем ва гӯем суҳбатҳои онҳо ҳамаша мо ба расонаҳои худамон мерасондем ва ҳамин буд ки вазифаҳои мо ҳам зиёд мешуданд. ва пас аз ин бо зиёд шудани вазифаҳои шуъбаи мо, шуъбаи
паблик дипломаси мегӯянд, яъне муносибатҳои дипломатӣ. кормандои мо ҳам теъдоди кормандои мо ҳам зиёд шудан мегирифт ва барои бахши муносибат бо аҳли ҷомеа баъд нафари дигаре гирифта буданд. Алмаз Сайфиддинов ба кор омада буд ва ман баъд аз он пурра бо барномаҳои гарантии Сафорати Амрико расман кор мекардам. Агарчанде ки дар тамоми ҳамун фаъолиятҳое ки бо расонаҳо алоқамандӣ дошт, нобаста аз он ки ман вазифаам дигар буд, ман ҳамроҳӣ мекардам ва ба он кӯмаки худамам мерасондам. ҳатто дар тарҷумаи бисёр гӯем пресс-релизҳо ё ин ки дар тарҷумаи бисёр ҳуҷҷатҳои расмие ки ба забони тоҷикӣ тарҷума кардан дар кор буд, ман бевосита иштирок мекардам. ёдам ҳаст соли 2008 буд, вақте ки Барак Обама аввалин маротиба президенти Иёлоти Амрико шуда буд ва ҳамун ҳангоми инаугуратсия вай вақте ки суханронии худаша дар инаугуратсия ҳангоми ба сари қудрат омадан карда буд, ман онро ба забони тоҷикӣ тарҷума карда будам ва рӯзномаи Нигоҳ онро тарҷума карда буд ва як вақт занг мешавад аз Файзобод, мегӯяд як муаллими ҳамон мактаби миёна мегӯяд ки ҳамин матни суханронии Барак Обама мо ба хонандагонмон барои хониши ғайри берунасинфӣ додем, чунки бисёр хуб навишта шудааст, бисёр хуб тарҷума шудааст. Ва барои ин вақте ки ман ина хабар додам ба ҳамон роҳбари худам ки мана ҳамин хеле як занг шуда буд, ҳамин хеле як хабар расид, онҳо бениҳоят хурсандам шуда буданд ва дар байни гӯем ки кормандони Сафорати Амрико боз хезонда як табрикам карда буданд ки ҳамин хел чӣ шуд, гуфта як ҳодисаи бисёр аҷоиб аст, гуфта. аслан ин хел аст. дар ҳар як сохтор, дар ҳар як созмони байналмилалие ки дар Тоҷикистон кор мекунад, нақши кормандони маҳаллӣ хеле зиёд аст. аз он ки ҳамун барномаҳои ин созмон ба чап меравад ё ки ба рост меравад, куҷо меравад, нақши кормандони маҳаллӣ хеле зиёд ҳастанд, ба хотире ки инҳо ҳастанд ки байни мардум ва кормандони асосии сафоратхонаҳо ё ин ки сохторҳои дипломатӣ як ҷиср ҳастанд. ин муносибатҳо ҳаминҳо ташкил мекунанд. ва ман ки таҷрибаи журналистӣ доштам, ман ки таҷрибаи кор дар сохторҳои ҷамъиятӣ доштам, барои ман хеле осон буд муайян кардани равиши кор бо инҳо. ва барои ман хеле муҳим буд вақте ки мо ба расонаҳои маҳаллӣ кӯмаки ҳарчи зиёдтар расонем, бахусус ба он расонаҳое ки воқеан расонаҳои озодандиш буданд. албатта замоне ки ман ба кор шурӯъ кардагӣ будам, расонаҳои озодандеш хеле кам буданд ва мақсад ҳам ҳамун буд ки теъдоди инҳоро зиёд кунем. муҳимтар аз ҳама дар ҳамин маврид чӣ буд? Муҳимтар аз ҳама он буд ки дуруст муайян кардани он ки кадом расона озодандеш аст, кадом расона зарурат дорад барои гирифтани кӯмак ва кадом расона воқеан ҳам як аз ин кӯмаки молӣ ё ин ки кӯмаки таҷҳизотӣ метавонад истифода кунад барои рушд кардан. ин чиз бениҳоят муҳим буд ва ҳамон таҷрибае ки ман дар журналистика доштам, таҷрибае ки ман дар Counterpart Consortium
андохта будам оид ба фаъолият бо расонаҳои маҳаллӣ, ин барои ман бисёр кӯмак мекард. ва як нуктаи дигаре инҷа буд ки барои мо мардум зикраш муҳим аст, он ки аксаран сохторҳои ё ки созмонҳои байналмилалие ки дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд, дар он мардуме ки бештар бо забони русӣ сару кор доранд фаъолият мекунанд. ба хотири чӣ? Не ба хотири он ки гӯем ин сохторҳо ё ки ин созмонҳо нисбат ба мардуми тоҷикзабон эҳтиром надоранд. Не, ба хотири он ки забони англисӣ ё ки забони хориҷие ки забони асосии гуфтушунид ё ки забони асосии муомилот дар ин сохторҳо ҳаст, на ҳар як тоҷикзабон ба он балад аст. ва ба ин хотир онҳо аз байни ҳамун нафарҳое интихоб мекунанд ки бо онҳо суҳбат карда метавонанд, бо онҳо муомила карда метавонанд. ва нафарҳое ки соҳиби донандаи забони англисӣ буданд, бештар сокинони шаҳр буданд ки бештар русзабон буданд, яъне ин ки миллаташон тоҷик ҳам бошад, вале дар муҳити русзабонӣ онҳо тарбия ёфта буданд. ба ин хотир ҳарчӣ ки байни гӯем ки муносибатҳое ки байни сафоратхона ва мардум мешуд, ин бо ҳамон забони русӣ сурат мегирифт. ва расонаҳои мо, журналистҳои тоҷикзабони мо аз ин чиз гӯем ки маҳрум мешуданд, чун надоштанд ҳамон маҳорати бо забони русӣ баён кардани фикри худашон, андешаи худашон, бо забони русӣ навиштани як лоиҳа. ва он чӣ ки ман ҳам ба забони тоҷикӣ менавиштам ва ҳам ба забони русӣ менавиштам, ман кӯшиш кардам ки ҳамин сиёсата каме иваз кунам ва ҳангоми эълон кардани барномаҳои грантӣ ман кӯшиш мекардам ки бо кадом забоне ки набошад мо лоиҳаҳое қабул кунем. имрӯз фикр мекунам ки дар сафорати амрико ин анъана идома дорад. То куҷо ин муваффақ аст ё ки муваффақ нест, ростӣ хабар надорам, лекин медонам ки бо забони тоҷикӣ ҳам барномаҳое қабул мекунанд. ҳадди ақал дар эълонҳо ҳаст. ҳамин хел буд ки масалан як гуна чихеле ки дар мо ин чиз ҳаст, як гуна фишор болои аъзои комиссия ё ки масъули ҳамон лоиҳаҳо бошад аз ҷониби амрикои ҳоҷонӣ. хуб, қисса ин хел аст ки дар сафорати амрико қарори маблағгузорӣ кардан ё накардан ё ки қабул кардан ё накардани лоиҳаҳоро танҳо кормандони худи амрикоӣ қабул мекарданд. яъне дар миссияҳои дипломатӣ кормандони маҳаллӣ онҳо аксаран даври ёрдамчӣ иҷро мекунанд. мо ҳама вазифаҳомон ёрдамчии гӯем бахши фалончӣ буд, ёрдамчии бахши фалончӣ. ман ҳам агарчанде ки ман ҳамчун менеҷери барномаҳои грантӣ мегуфтам, вале вазифаи расмиам ёрдамчии масоили фарҳангӣ буд. ёрдамчӣ оид ба масоили фарҳангӣ. вазифаам иҷро кардани кӯмак кардан дар таҳия намудани лоиҳаҳо барои кормандони амрикоӣ ки онҳо қарора қабул мекарданд ки кадом лоиҳа дастгирӣ кунанд, кадомаша не. аз ин рӯ ба хотири он ки аъзои комиссияи интихоб, аъзои комиссияи қабули қарор бевосита бо соҳибони лоиҳаҳо вохӯрӣ ки намекарданд, онҳо рӯпарӯ ки намешуданд, муҳим аз ҳамон буд ки шумо чӣ гуна фикратона дар рӯи коғаз мебиёред.
این خیلی مهم بود و هر کاری که من میکردم این بود که هر کجایی که من سفر میکردم، وقتی به منطقه ها سفر میکردم، من حتما اعلام میکردم که فلان روز من در فلان جا واخوری میگذرانم با داوطلبان، با اونهایی که خواهش پیشنهاد کردن لایحه به سفارت امریکا دارن و حتما من همین نازکی های میفهموندم که مردم مثلا من طلبات سفارت امریکا برای قبول لایحه این خیلی است که شما باید که حتما همون مقصدی لایحه تان ذکر کنید و فهمو ذکر کنید، تا اینکه یک نفر بیگانه ای که شما ندیده از فکر شما نمیدونن خواند و فهمد که شما چی میخواهید. چون که بین اون چیزی که در فکر ما است و بین اون چیزی که ما همون فکرمون روی کاغذ میبریم فرق کلان است. ما همه وقت ایده ناز داریم ولی وقتی که روی کاغذ میبریم از اون ایده ما یک 30% اونجا میرود و انا همین چیز خیلی مهم بود که فهمانده تانیم و تقریبا اگر خطا نکنم همه ساله 150-200 لایحه می اومد به سفارت امریکا و هر یکی همون من وقتی که همراهشون وا میخوردم میگفتن که من اینجا تو فکرت پوره نشده است، همین خواهش میکنم که فکرت درست بیان کن، چون که تو چیزی میخواستگی دیگر است، تو فکری که در روی کاغذ آمده است دیگر است، اعضای کمیسیون نمیفهمند و اشاره میکنم که اینش عوض کن، اینش عوض کن، اینش عوض کن و من هیچ وقت نمیگفتم که تو خودی هستی، تو بیگانه هستی. با امریکایی ها کار کردن خیلی آسان است، پیش از همه به خاطر آنچه که همون هیچ وقت اونا نمی بین خودشون و بین شما فرقیت نمیگذارند. اونا مناسبتشون با شما تنها از روی همون اختصاصتون، از روی تا کجا شما، از روی دانش و ملکه شما است. اگر دانش و ملکهتون خوب باشد اونا همیشه با شما مناسبت نقض میکنند و اگر وقتی که شما به کار قبول میکنند پیش از آن که از شما طلب کنند اول شما می آموزانند. این چیز خیلی مهم است. وقتی که شما به کار میگیرند یکم کاری که میکنند شما به ترینینگ روان میکنند، میگن که رو اینجا آموز، بعد وقتی که میبیایی بعد من از تو طلب میکنم، چون که تا وقتی که من توی نآموزاندم من از تو حق طلب کردن ندارم. این مهمترین نکته ای که مثلا من چی کردم دیدم و برای من واقعا هم پسند بود. یک حادثه یادم هست وقتی که خوب زبان انگلیسی من نه اونقدر خوبه بود برای آن که همون لایحه های می آمده چی کنم به شکل فهمای و روشن مختصر کرده برای واشنگتن روی کنم و یک مرتبه بین من و رهبرم جنی واسیلیوسکی کمی در همین موضوع گپمان گریخت. ما گفتم گوش کن، اگر با تو پسند نیست همون زبان امروزه انگلیسی من، تو دو راه داری، یا اینکه من جواب میدی به جای من یک نفری میگیری که زبان انگلیسیش خوب است، یا اینکه من روان میکنی برای کورس‌های آموزشی تا اینکه من زبانم بهتر کنم. و وای همون راه دوم انتخاب کرد، من روان کرد به واشنگتن برای کورس‌های زبان انگلیسی و بعد از اونجا وقتی که ما برگشتم البته مشکلی نداشت در کار کردن با من. دوره‌ای که من در سفارت کار میکردم، حالی سفارت در چی بود؟ پشت پید اینستیتوت بود. کی آمده بود؟ کاتب دولتی امریکا کاندالیزا رایس آمده بود. خب از همون نفرهای والا مقام من با کاندالیزا رایس با خوردگی هستم. بعد از اون
دیگر یادم نیست که کیها آماده بودند. میدونم که یک چند خیلی زیاد آماده بودند از کارمندان والا مقام حربی و هر وقت من با اونا در واخوری ها شرکت می‌ورزیدم. یک مرتبه یادم هست که در واخوری با پرزیدنت رحمان هم اونجا شرکت کرده بودم همراه یکی از اونا. ولی از بلندترین رتبه‌ای که بلندترین کارمند والا مقامی امریکایی که آمده بود این کاندالیزا رایس بود. اصلا من از زندگیم پشیمان نیستم، چون که خداوند همه وقت من به همون راه برد که به خاطر به منفعت خود من بود. 8 سال که در سفارت امریکا کار کردم برای من یک تجربه خیلی زیاد، برای من یک تجربه خیلی کلام بود، برای من یک مکتب خیلی کلام بود. چون من گفته نمیتونم که اگر من به سفارت امریکا کار نمی رفتم و به دیگر جا می رفتم چگونه میشد تقدیر من، ولی از اون که قسمتی من با اینو سر به سر شد و 8 سال عمر من همراه اینا صرف کردم، هیچ پشیمانی ندارم. اگر که دوباره یکی نام و سبقای معلوم، اگر که یکی دوباره باز دعوت به سفارت میرم، خب اگر از نقطه نظری اگر دعوت شد من هیچ مانعی ندارم برای نرفتم، ولی من یک چه میدونم که سفارت امریکا و عموما گویم ساختارهای امریکایی، ساختارهای دولتی امریکایی یک سیاستی نوشته دارند که تا یک مدت معین، تا یک سن سال معین اونها قبول میکنند و بعد از یک سن سال معین کوشش میکنند که قبول نکنند. به خاطر چی؟ به خاطر اون که بازم گفتم وقتی که شما به کار قبول میکنن اونها برای آموزاندن شما مبلغ‌های خیلی زیاد صرف میکنند و مسلم است که پس از آن که به شما یک مبلغ معین صرف کردن اونها انتظار میشوند که یک مدت معین از دانش شما استفاده کنند. یعنی که منفی همون پول اینوستیتی که به شما کردن اون باید که یک نتیجه تیاد و معلوم است که اگر شما از 45 که زیاد شدید وقتی تو گویم که با پنسیه برآمدنتون وقتی تو با پنسیه چی میشه تو مسلم است که وقتی که شما سن سالتون به یک جای رسیده است و با شما اینوستیسیه میکنن، با شما مبلغ گذاری میکنن، همون فایده ای که یعنی که استفاده از دانش شما علاقه مهلت استفاده از دانش شما کمتر میماند و به این خاطر من انیق میدونم که اگر حاضر یگان وظیفه پیدا شود و واقعا چون یک وظیفه چی هم بود تقریبا یک 3 ماه یا 4 ماه پیشتر اونا یک اعلان داده بودند برای در USAID برای وظیفه‌ای که برای شخصا من به نهایت موافق بود و من فکر میکنم که اگر من مثلا یک 15 سال جوانتر میشدم حتما اگر که پیشنهاد میکردم حجت‌ها من حتما اونجا همین وظیفه میگرفتم. ولی دوستانم از خود همون USAID هم برای من گفتن که اکا سپارید حجتاتون. من گفتم نه نمی سپارم چون سن سال من علاقه برای قبول شوی به ساختارهای امریکایی موافقت نمی کند و وقتی که می سپاری و بعد قبول نمی کنند یا که دعوت نمی کنند دلت می رنجد. برای همین خوبتر است که نسپاری از آن که بعد دلت رنجیده.